Dobrodošli na kanal Enciklopedija Katanika. Ispred sebe imam ovo. Tuga, čemer i jad. Dakle, kineski katanac sa diskovim mehanizmom. To je nešto kod nas veoma popularno, nešto čega ima u bukvalno svim kineskim prodavnicama. Prodaju ih i na pijaci, prodaju ih i čak u nekim radnjama mešovite robe, ali suštinski to je užas koliko je loše. Dakle, u rukama držim jedan od najgorih katanaca ikada proizvedenih. Zašto je to tako? To je tako zato što je ovo katanac koji samo izgleda. Znači, spolja je tvrda plastika, kancerogena, ona najgora plastika. Ona kad gori uvijek ispušta onaj crni dim, Bog da sačuva. I naravno, ta plastika se na suncu i na visokim temperaturama ili topi ili puca kao kaca za kupus. Znači, to je nešto što neće izdržati ni male temperaturne promjene. Isto tako važi i za temperature ispod nule. Dakle, isprskaće i bukvalno će se pretvoriti u prašinu. Tako da ti katanci ne pružaju nikakvu zaštitu po pitanju vremenskih uslova, odnosno te navlake od plastike nisu uopšte protiv vremenskih uslova nikakva zaštita. Kaže 55 mm, s jedne strane drenažna rupa, s druge nema, a u samom telu katanca koje je ispod ovog plastičnog dela, odnosno plastične navlake, ima dve drenažne rupe, ali valjda da bi pisalo 55 mm, bilo bi glupo da između 2 mm stave prosto još jednu drenažnu rupu. Mada to ne pomaže ništa, ali eto, barem koliko toliko da izgleda originalno. Alka je od čelika, naravno neojačanog, iako kaže da je ojačan. Veoma lako se seče, znači nikakva to zaštita nije. Dovoljan je jači pajser da se izbije ovaj katanac, da se savlada, odnosno da se obije, tako da bukvalno ne pruža nikakvu zaštitu, ali je kuriozitet zbog toga dokle su zapravo sa proizvodnjom Kinezi stigli, odnosno koliko nemaju skrupula da prodaju ovako nešto. Jer ljudi moji, priča se o zagađenju životne sredine, o smanjenju ovog ugljen dioksida, tralala, o obnovljivim izvorima energije. Ništa to nije problem. Bukvalno ništa. Spram količine predmeta koju Kinezi naprave u toku jedne godine. Predmeta koji veoma brzo završe na đubrištu. I šta mislite, odakle je to zagađenje? Realno, nemam protiv Kineza ništa, ali opet takav način poslovanja bi morao u budućnosti biti regulisan od strane Ujedinjenih nacija. Barem u smislu da se rigorozna kontrola kvaliteta prilikom uvoza radi za sve predmete i da ukoliko dođu ovakvi predmeti u neku državu, da prosto postoje zakonske regulative pomoću kojih bi se ta roba vratila onom ko je izvezao iz svoje zemlje. U ovom slučaju Kinezima. Jer ovo je, ljudi, polutant. U svakom smislu reči. Znači, mi ne znamo, ovo je regenerat neki. Mi ne znamo šta je korišćeno za taj regenerat. Znači, veze nemamo. Vrlo budite oprezni i po pitanju igračaka. To je sve ista ta tvrda plastika kineska. Pazite, deca to guraju u usta. Deca se igraju sa time, ne znaju šta je to, ali ta plastika može biti izuzetno toksična. Jer zaista je reč o regeneratu. Dakle, nije korišćen granulat, prva ruka, odnosno naftni derivat, već je korišćen regenerat, odnosno reciklirana plastika. Zato se to lomi, zato to prska na suncu kao kaca za kupus i tako dalje. No da se manemo ekskursa, da se vratimo na tematiku katanca. Evo, jedva uspevam da otvorim ovaj poklopac. To bi trebalo
da bude veoma lako otvorivo i naravno hrđa, a pazite novi katanac, hrđa. Dakle, ovi diskovi koje vidite unutra, oni nisu od mesinga, oni su samo farbani da izgledaju kao da su od mesinga, inače su od običnog neojačanog čelika, verovatno od ostataka, opiljaka neke druge proizvodnje. Katanac je došao sa 4 ključa. 4 ključa, normalna priča, zato što ne postoji bravar koji može narezati ovakve ključeve, jer su oni totalno nestandardni i besmisleni. Kao što vidite, ovdje imamo oko 8, mislim da čak ima tačno 8 ureza, ali u katancu ima samo 6 diskova, tipično kineski. Katanac radi onako, da kažemo, ok, nije loše. Evo kako to izgleda unutra. Dakle, jedan onako najobičniji gvozdeni katanac, ali on je klasično gvožđe, ono kako bi trebalo da bude, već takozvano praseće gvožđe. Šta to znači? Poluge te gvozdene koje izađu, taj repromaterijal koji se kasnije koristi u proizvodnji ovakvih nepotrebnih i nefunkcionalnih predmeta, on kad izađe iz livnice ima oblik praseta. Mislim, stilizovano, nekog je to podsjećalo na prase, pa ga je nazvao praseće gvožđe. Međutim, po meni ima oblik miša kompjuterskog. Dakle, boja je roze, može da bude naranđasta, može da bude žućkasta, nekad je to pomešano, tako da Bog sveti zna kakva je boja, ali u svakom slučaju katanac nije napravljen od sintera, od pot metala, kako zovu metala iz lonca. Dakle, nije napravljen, kako mnogi youtuberi kažu, od pot metala, već od prasećeg gvožđa, odnosno pig irona. To je gvožđe koje ima izuzetno lošu kristalnu rešetku, zapravo nema je. Kristalna rešetka kod njega odsustvuje. Enorman broj vazdušnih džepova i ćelija sa zarobljenim vazduhom. To sve znatno oslabljuje strukturu, tako da prilikom jačeg udarca čekićem, sekirom ili bilo čim oštrim, katanac puca ili se gnječi poput olova. Možda čak ima i primese olova, jer mi zaista ne znamo šta sve stavljaju u taj pig iron. Najveći procenat je gvožđa, ali ne mora ništa da znači. Dakle, katanac je goli užas, tiha tuga. To što je vodootporan, nema tu nikakve vodootpornosti, hrđa on kao i ovi koji nisu, čak su ovi koji bez tih plastičnih navlaka, oni su vodootporniji jer imaju debeo sloj hroma, ovaj nema sloj hroma. Kada bi sad otvorio, mada je to zalepljeno, ali kada bi otvorio, sklonio ovaj pokrivač od plastike, vidjeli biste jadan, rigidan, loše obrađeni metalni katančić disk detainer tipa, koji je samo ofarban u crno, kao i alka koja je ofarbana u crno. Podsjeća me ova alka dosta na viljuške, one jeftine za planinske bicikle. Znači, RST pa naniže, Mode, Zoom, ne znam, ima onaj Logan, ima tako neke bicikle, pogotovo ima Mernuo, Kicaf i tako dalje, to su kineske bicikle. Oni vole da farbaju, valjda lepše izgleda kad je alka crna umjesto kad je hromirana. Zapravo, to je opet redukcija troškova, tako da su ofarbali alku umjesto da je hromiraju. Bukvalno, katanac je na sve načine je sprovedena ušteda na ovom katancu. I zato ne vredite novce. On je oko 450 dinara. To je preskupo za ovakav katanac. Dakle, zaista ne pruža nikakvu sigurnost, nikakvu vodootpornost, znači ništa. On je pomnožen sa 0. Zato budite oprezni kada kupujete katance. To što on sija, što je lepa boja, što piše Star X-Force, o tome ćemo posebno pričati zašto je to tako i zašto pišu suluda imena tih katanaca. Inače i ovaj iz Zhejianga, provincije Zhejiang, fabrika Puyang,
Dakle, svi oni dolaze iz Zhejianga, iz Puyanga, niko tu nije iz nekog drugog mesta, možda ima iz Šangaja još neki, ali oni se sigurno kod nas ne prodaju jer su skuplji i znatno kvalitetni. Iskren da budem, Kinezi znaju veoma dobro da naprave katanac kada žele, ali u ovom slučaju ne žele. I svi disk detaineri, te koje vidite, koje ćemo prikazivati u budućim videima, ti sjajni, lepi, hromirani, sijaju onako na suncu, prosto ne mogu da se gledaju, to je đubre. Znači, to je totalno đubre. Vrlo nesigurni, nefunkcionalni, glave se hrđaju ko ludi, znači, Bog da se čuva. Džaba debeo sloj hroma, on ne hrđa površinski, ali sva voda koja uđe unutra hrđa do te mere da katanac više nećete moći da otvorite. Tako da ne bacite pare na to, ne kupujte ove katance, zato što ne vrede bukvalno ništa. Eto, toliko u ovom videu. Nadam se da vam se dopao. Kliknite sviđak, zapratite kanal i potpišite se. Sve najbolje, prijatno.